sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Gimana perekotan hari ini? Kurang baik ya. Kurang baik guys. Wah, karena dampak hujan ya, bro. Ayo kita pulang. Bang.
pulang berjulu. Bang, kita pulang berjulu. Ora haru anda ngatur. Tunggu kuota dulu. Memang. Gak apa-apa mas, saya nyambut. Makan jati. Bakar jati. Rebu. Oke. Oh, nah. Terus. Dah. Dulu. Guntur. Boleh Guntur. Ading. Slow. Oke guys, sekian dulu video hari ini. Besok kita lanjut lagi. Jika kalian suka, like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.